салом алейкум бародарон ва тамошобинони канали Program TG. ин дарси дуюми ман дар забони веб барномасозӣ CodeIgniter мебошад, яъне фреймворки CodeIgniter. дар ин дарс ман чӣ тавр скачат кардан аз интернет ва кам меҳам бошад дар бораи настройкиёш ва дар бораи чӣ гуна ба браузер бароварда чоп карданаш ва дар бораи шаблон гап мезанем. сараввал скачат карданамон дар кора аз интернет худи фреймворка мана мегузарем, медарем любой браузера мекушоем, инҷа менависем просто download скачат CodeIgniter менависем, фарқ надора хоруси нависед, хоб англиси мана якумша интихоб мекунем, download CodeIgniter. хуб инҷандаҳа версияи 4 версияи 3 беҳтараш ине ки версияи 4 скачат кунед. инҷа худаш гуфтаги версияи 4 аз PHP 7.2 кор мекунад ва 3 бошад 5.6. ман мисолами 3 скачат мекунам, мана download пахш мекунем, аллакай скачат шуд. хуб мана баъди скачат шудан медорем папкаи загрузки. мана папкаи загрузки даромадем, аллакай ин файли загрузка кардаи мо CodeIgniter ки дар интернет скачат кардем дар папкаи загрузки омад. ҳамин аз ду папка ва як файл иборат аст. ина копировать карда дар диски S папкаи XM ҳаст. ин папкаи XM аз куҷо меёбед? ман ин XM контрол панел гуфтаги программа ҳай, ман силкиша дар зери ҳамин видео мондагӣ ҳастам. метавонед даромада аз куҷо скачат карда чӣ хел установка кардани ҳамин программая бинед. баъди установка кардани программа ин папка ба таври автоматӣ дар диски S пайдо мешавад. медроем дурои папкаи XM. дар дохили папкаи XM бо як теҳдияе ки htdocs, ман htdocs медроем. файле ки дар папкаи загрузки копировать карда будем, дар инҷа виставиташ мекунем. мана ҳамагӣ 2 мегабайт ҳаҷм дорад, ҳаҷмаш калон нест. хуб медроем хеле аввал номгузориш кунем папка. шумо метавонед дилхоҳ номо монед. ман мисол менависам ки Program TG Programs, ё ин ки чиш нависам my site. ман аллакаята дорам бо ин ном, хайвая далил мекунам ё ягон чизи дигааш менависам. мана ин як нависам, менависам ки Programs. мана баъд аз ин медорем хай дохилиш як папкаош хеле шинос шавем. аз чӣ хеле ки гуфтам аз як файл ва дута папка иборат аст. дорем папкаи application медроем. асосан папкае ки мо бисёртар бо он кор мекунем config-ай, controller-ай, model-ай, view-ай. хай config-у ханеку неке controller, model, view хати бисёртар кор мекунем. хуб контроллер барои идора кардани модел ва view хизмат мерасонад. дар дарси якумам ман бо нақстар дар бораи контроллер фаҳмондагӣ ҳастам. модел бошад барои муроҷиат кардан ба баъзаи маълумотҳо хизмат мерасонад. view бошад намуди зоҳирии сайтро мефаҳмонад. хуб ман аввал як байминоро дар амалия дида мебароем ва мебинем ки сайтамон дар шаблоне ки мо дар интернет скачат кардем намуди зоҳирияш чӣ хел аст. барои хотири ин аввал мекушем программаи XM Controller Panel. ман ин аллакай старт кардагиам. мана дар аввал намудаш чунин намуд дорад, яъне Apache ва MySQL старт кардан дар кор аст. бе MySQL ам асосан сайт кор мекунад. агар шумо баъзатон аллакай сайтон ба баъза пайваст ки бошад, MySQL ам старт кардан дар кор ман аст. хеле барои мо зарур нест, ман ради интерес не старташ кардам. баъд ин хай закрит мекунем программая, медроем дилхоҳ браузер.
1 دقیقه کشوده میشه. من دلخواه براوزر که درام داریم در اینجا پویسک میتیم لوکال هاست، من لوکال هاست سلش نامی پاپکه می نویسیم programs دیگه که یعنی نام پاپکه ما رو می نویسیم انتر پخش میکنیم. این یک تا خطاگی کردگی هستیم. اینجا نامی پاپکمون پروبل پارتوفتگی هستیم، یعنی پروبل قبول نمیکنه. خیلی نیجنی تیره مونه میگه کپیرواد میکنیم اون استرانسی براوزرنده استاوید میکنیم. من خیلی دیده استوده شابلون کار کرد در نمود ظاهری شابلونی که разработчик координатор برای ما تیار کرده است چنین میباشد. Welcome to controllers координатор. خب برای خاطر این ازمنیت کردن من اینجا خودش گفتگی برای خاطر ازمنیتش کردن اپلیکیشن پاپکای ویو welcome message دروندن در کارای من ما میکشویم پاپکای پروگرام تیجی میدرایم همینه открыть с помощью кода میگیم یعنی Visual Studio Code. من حاضر شده می شود. من خیلی که دیستاده شده شد. اینجا دو تا پاپکمون یا تا فایلمون هست. میداریم پاپکای اپلیکیشن ویو اینجا داکی welcome message میداریم аллакай мани сайтимон намуди зоҳириш ҳаст. ҳамин намуди зоҳирии сайт дар view навишта шудааст. манаи css-аш хуб ман мисол мегирам program окей сохранить میکنیم میبینیم براوزر ازمینید میشد یا نه. обновить من welcome to programs اینجا که خوب اینم یکگان فرقیت ندارد پروستو فایلش php خیلی html فایل رو همراه میکنیم در این هم میتوانید هم خیلی همراه کردن گیرید. خوب مثال میگیریم یک تا پی این سایتی اولین من در زبانی مثال میگیریم من سخنید کرده میبینیم که چگونه چاپ میشود. من این سایت اولینی من در زبانی کوردیناتور میباشد. یگان فرقیت ندارد به حد آسانه پروسا کمتر پیج در پیج های اهمیت دادن در کار است. خب یک دیگه نسترایکیه که ما باید برای خاطر هر درس ازمینید نکنیم. همونه یکم بار در این درس یکم ازمینید کرده مونه در دیگر درس ها مثلا خلال نمیرسونه. میداریم نستروی پاپکای اپلیکیشن کانفیگ یا دیگه که فایل کانفیگ اینجا بیس اورل دارد. یعنی بیس اورلش میمونیم که localhost http c// localhost programs tg که تمام اینجا سخنید کرده خیلی ذکر میگن در کار نیست. من خوب برادرها این به درسی دومی من در زبان برنامه در زبان سایت سازی
координатор дастгири канали мо бошед. дастгирии шумо боиси пешравии мо мегардад. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, яъне ягон фоида оварда бошад, дар зери ҳамин видео лайк монед ва ба ёр дӯстонатон равона кунед, ба канали мо подписатсия кунед. хайр, то видеоҳои оянда.